O yerde bizim kalendarda turuktuğu üstünde Nepal memleketinde Ulu Manas çokusunun süreti var. Bu hazırkı süret. Yani turistlerge satıkka çıkargan atkırıtkada Nepal Manaslu çokusu dep büyüklüğü 8163 metre. Everest Yok Everest emez. Andan Katar'ında canında. Everest men teңелегенде. Everest'ten kiçinerek hem sanalı kiçinerek biroq bunu 8000 dep koyot 8000 metrede. Manas Ulu degen çoku. Kim at koydu bunday yerge? Bizim babalarımız koydu. Ulu Manas degen çoku bunu. Bu kızık sözüңүзгө аралжы ушул боюнча дагы мен Muzdaq ata деген перевалочный неме бар экен. Ал да кыргыздын аты. Да ошондой. Кыргыздын аты. Муногу Манас Улуу деген чоку мунун сыры кандай? Биринчиден биздин бабаларыбыз койгон. Улуу Манас деген чоку турат бу жерде. Экинчиден бул чокуга жергиликтүү эл альпинисттерге чыкканга уруксат бербей келген. Ыйык жолобогула, барбагыла деп ыйык туткан муну. Непал. Birinci yolu 1952 yılı Japon alpinistlerine ruhsat bergen. Onlar hem gönlünü alıp bunday göndürgöndөн keyin bu çokudagı tatal, buga köp çıkpayt, Bu jer su atları degen bizdin mayeke tiyешелүү маалымат. Hem kalendarda çekili tartılgandan keyin men aytıp ketip atam. Bu ay kalendarga bu çokunun tiyешеси kандай деген суроо болушу мүмкүн. Bir yerde tiyешеси мындай Manas Ulu degen çoku. Ay kalendardın başında turat. Yemi bu ay kalendardın gereğim ne, manisim ne degende men aytıp keteyim. Jana Dünya Tilleri degen kitep. Bunu Sayız ubagında SSR İlimler Akademiyası çıkargan 1996 yılı çıkan kitep. Türk diline arnalgan tomu. Bir yerde mintim aytıp atat. Bir yerde kızık oşunu başında ele aytıp atat. Türk tilleri Şumer tilleri menen tekleştiği, okşaştığı var dep. Ama al vakta ilim biraz talaş tartışması menen kes aytılgan yok. Ötken jolu biz bolsa ayttık ko 1 arı 16 ok para var dep. Turabı. İlim mintet. Yer yüzünde 5 iri tillerden toğu bolgon deydi. Bu tüpkü tillerden 5 toğu bolgon eken de. Alarda ilim kanday dep ajratıp bölüp atat. Alarda mınday deydi bir yerde. Tamil toğu, mınday deydi. Semit Hamit toğu, Inda Evropa toğu, Ural toğu, Dravidi toğu, Kartvel. Mına uşul 5 iri toptor bölünген eken tüpkü tilder. Anan alar çaçıray başlaptır. Dünyaga taray başlaptır. Al tilder bölünüp da bir top tilge ulanıp ketken eken. Илимпост ментип айтып атат. Согласно представлениям Ильи Свитыча, алтайская общность распалась значительно раньше остальных 5 языковых общностей, входящих в настратическую макросемью. Ошол 5 ири топ тилдерин тобунан кыйла мурун Alтай топ тили чачырап тарап кетти деп атат. Современные исследования относят период распада алтайского праязыка к 10 тысячелетию до нашей эры. К 7 тысячелетию до нашей эры. Эки пикир бар экен. Азыр илим так айтып атат, андан да мурда болгон деп атат. 12 миң жыл 14 миң жыл мурда Alтай топ тили биринчи чачырап тарады дейт. Бу тилчилер айтып атат. Календарга тиешеси кандай деген суроо туулуп атпайбы? Өтө кызык маселе. Тилчилер албетте тил жагын гана иликтеп турмуш тиричиликке адам затынын тарыхына тиешелүү жерлерин толук чечмелеп сырын ача алган жокто. Alтай топ tiline kaysi tiller giret? 36 Türk til giret. Mongol Oyrot Kalmak giret. Tungus Manjur 3. top, Korey 4. top, Japon 5. top. Şu 5 dil
Altay'dan taragаны бүгүn талашсыз далилденди. Эми жана эмне үчүн калган ири тилдерден айырмаланып Алтай топ тили кыйла мурун тарады деген сөздүн мааниси эмнеде? Мааниси өтө зор. Ал убакта турмуш өтө оор, адамдын өлүм житими көп, саны көбөйгөн эмес. Саны көбөйгөн эмес. Мисалы, Европада bir kır var eken, biyağında bir koktu, biyağında bir koktu. Bu iki koktuda yaşayan el birbirinden 20 bin yıl aralaşmaptır. Sebebi biyakta özünçe taş kural, biyakta özünçe taş kural. Dalili. Dalili. Eğer de aralaşsa jakşı kuraldı birbirini özdeştiretildi. Özdeştirmegeni aytıp atat. Bular birbirinden katnaşkan emes. Sebebi eldin sanı az ele bolgon. San koşulgan emes. Eldin sanı öskön emes. Öte oor tirçilik bolgon. Emne üçün Altay top dili taradı. San öze başladı. Emne üçün öze başladı. Kırsıkı azırağı uçuradı. Aldın ala avarayanı bildi. Böğde çıgın bolgon yok. Kış kanday bolorun aldın ala bilip aytat. Jaz kanday bolorun bilip aytat. Ay bu gündörü, toğul gündörü аңчылыкка barba dep aytat. Turabı? Ey, munogu baldarың baarı ölüp kalat. Sen andan göre iýil ayında törögün sen. Anda sen güzündө juptaşkın degen talaptardı. Gördünüz mü? Bu etnografiya ilimi dalildep atat. Bu tabiattın sırın aldın ala bilgen üçün ölüm jitim kırsık az bolgon. Oşon üçün eldin sanı көбөйгөн сайын жаңы жайыт, жаңы кыштоо дегендей жаңы жерге аргасыздан тараган. Бул демек биздин бабаларыбыздын даанышмандыгы, биздин саныбыз көбөйсүн. Биз аман калалык. Биз бөөдө чыгымга, кырсыкка учурабайлык деген саясаттын түбүндө жылдыздардын сырын билип, айдын сырын билип, ар бир жылда кандай жаз болот, кандай кыш болот, кандай күз болот алдын ала билген үчүн саны өскөн да. Ошон үчүн тараган.